Mbere yo kureba iyi videwo wibuke gukora subscribe ndetse na share. Twongeye kubasuhuza abateze amatwi Nonaha TV Rwanda. Uyu munsi tugiye kubagezaho inkuru y'ishyirahamwe ry'umupira w'amaguru mu Rwanda Ferwafa kuwa gatanu tariki ya 22 Gicurasi 2020 ryatangaje ko ryafashe umwanzuro wo guha APR FC igikombe cya shampiyona. Ritangaza kandi ko amakipe nka Gicumbi FC na Heroes amanuka mu cyiciro cya kabiri. Iyi nkuru iragaruka ku bitekerezo by'abakurikira umupira w'amaguru mu Rwanda, barimo abatoza, abanyamakuru, abafana, abasesenguzi n'abandi. Umutoza w'ikipe ya Mukura Victory Sport yatangaje ko yifuzaga gukomeza shampiyona agira ati "Igitekerezo cyanjye ni uko gutanga igikombe bitari uburyo bwiza, ariko mbere na mbere nashimira APR FC kuba yatwaye igikombe. Nashakaga gukina kugera ku munsi wa nyuma, ngashaka umwanya wa kabiri cyangwa uwa gatatu ndetse n'igikombe cy'amahoro. Muri iki gihe rero turimo ku isi hose tugomba gufasha ndetse no kubaha imyanzuro yatanzwe. Ubu navuga ko ari cyo gihe cyo gutekereza ku mwaka w'imikino utaha ndetse no kubaka ikipe nziza." Umunyamakuru akaba n'umunyamabanga w'ishyirahamwe ry'abanyamakuru b'imikino mu Rwanda Dukuzimana Jean de Dieu yavuze ko yababajwe no kuba umwaka udasojwe. Yagize ati "Nk'umukunzi w'imikino ntari bwifuze ko shampiyona ikomeza niba byari gushoboka. Niba bitari bigikunze nta kundi byari kugenda. Iyo utanze igikombe hagomba kugira abazamuka n'abamanuka." Umufana wa Rayon Sport witwa Muneza Prudence we yavuze ko Ferwafa yagombaga no gushaka ikipe izitabira CAF Confederation Cup. Yagize ati "Njyewe ku giti cyanjye rwose guha APR FC igikombe bafatiyeho shampiyona yari igeze, nta kibazo nayibonamo, kuko ukurikije APR FC uko yari imeze yari ibikwiye, yari itaratsindwa umukino na rimwe." Yongeye ati "Gusa aho yadushyize mu rujijo ni uko ibyo byose yabikoze ariko ntitangaze ikipe izasohoka muri CAF Confederation Cup." Muneza Prudence, umufana wa Rayon Sport, asanga kuba Heroes na Gicumbi FC zamanutse zigomba kwihangana, kuko iyo batanze igikombe hagomba kugera izamanuka. Yongeyeho ko niba izi kipe zitaranyuzwe zarega, ariko ntabwo byari gushoboka kuko igikombe cyari cyarangije gutangwa. Muneza avuga ko ku ruhande rwe ntacyo ashinja Ferwafa ku byemezo yafashe ikurikije aho shampiyona yari igeze, kuko byari bikwiye. Imyanzuro yatangajwe na Ferwafa yahaye APR FC igikombe cya shampiyona, Gicumbi FC na Heroes zimanuka mu cyiciro cya kabiri. Turabashimiye kuba mwakomeje kuba natwe. Wibuke gukora subscribe ndetse na share.